Svaka grupa ima različite vrste ratnika, moji su arduini, a ostali šahovi, pikovi, plaćenici i ostali. Ovaj karneval je fešta naroda, nastao je od 1200. do 1300. godine, a važan moment na karnevalu je njegovo spaljivanje na ovom trgu iza nas utorkom večer. Karneval u Ivreji traje 8 vjekova, s tim što je borba narandžama nastala polovinom 19. vijeka i poprimila razmjere koje danas vidite. Jako je teško objasniti zašto baš narandže. One su prvo bile gest naklonosti i poklanjane su od 1820. do 1830. godine, kada su donošene sa Azurne obale. A onda su 1858. godine u Ivreji počele da se bacaju. Ali u svakom slučaju to je dragocjeno voće koje je davano damama kao znak naklonosti. Međutim, taj gest je vremenom prešao iz ovog u ovaj dajem, odnosno gađam. U bitkama učestvuje 1000 stanovnika Ivreje koji su podijeljeni u 9 timova, koji se gađaju narandžama prilično nasilno za vrijeme karnevalskih dana, nedjelje, ponedjeljka i utorka. Karneval se održava u februaru i završava u noći debelog utorka kada se organizuje sahrana. Tradicionalno, na kraju tihog marša kojim se završava karneval, savršeni se oprašta od svih klasično prazon, vidimo se sljedećeg debelog utorka u 1 sat. Gledalcima nije dozvoljeno da se gađaju narandžama, ali posjetioci mogu da se upišu u tim. Ukoliko nose crvenu boju, smatraju se revolucionarima i na njih neće baciti narandže. Ta tradicija datira iz 19. vijeka. Crvene kape predstavljaju simbol slobode i bratstva i naslijeđene su od francuskih revolucionara. Timovi koji se gađaju narandžama su kečevi pik, kredendari, zatim đavoli plaćenici, smrt, crni panteri, šah, škorpioni kralja Arduina i tukini borgeti. Kako bi u potpunosti razumjeli sadašnju strukturu festivala, zavirit ćemo malo u istoriju. Do 1600. godine različiti dijelovi grada su odvojeno proslavljali festival održavajući zabave čija su odlika bili veliki rivaliteti koji su često završavale nasilnim sporovima. Tek 1808. godine Napoleonova vlada, koja je imala nadležnost u Ivreji, je naredila ujedinjenje karnevalskih svečanosti i kontrolu nad njima povjerila građanima Ivreje. Kako bi se stimulisala naklonost grada prema vladi, grupa je nosila uniformu Napoleonove vojske. Tako se i pojavila figura generala okružena članovima generalštaba. Tek 1858. u okviru novog oslobodilačkog talasa na festivalu se uz generala pojavila i figura Minjaje, lijepe mlinarove ćerke, koja je heroina istorijskog festivala. Plaćenici. Jeste li se borili narandžama? Jesmo. Imamo čak i ranjenika, to je moj prijatelj. Jel ti loše? Samo malo. A sjutra? Sjutra se odmaramo, a u utorak opet gađamo. Hvala, sjajni ste. Dobar dan. Ja sam iz Crnih pantera. Borite li se narandžama? Ne još, čekamo bitku i spremni smo da snosimo posljedice. Svaki dan. 3 dana, nedjelja, ponedjeljak i utorak. Jel se od uvijek borite? Da, svake godine, već 40 godina. Domenica, lunedì e martedì. Vi siete preparati? Sì, io ho già 40 anni che tiro. Đavoli. Bože, šta je to? Boli li te glava? Ne, čak ni malo. Hoćeš li i sjutra raditi ovo? Da, i utorak. Ko je najbolji? Đavoli ili neki drugi? Đavoli, naravno. Bravi, chi è più buono?
Televizija Crne Gore. Kako Crna Gora? Znate li gdje je Crna Gora? Da, otprilike znam. Jeste li se spremili za danas? Kao i svake godine. Je li bilo krvi danas? Ne. A sjutra? Ne zna se, vidjet ćemo. C'è stato sangue oggi? No. Tanta. E domani? Domani non si sa, si vedrà. Na čuđenje našeg prevodioca Davorke da se ovaj čiča skinuo na niskoj temperaturi, on se izgleda ozbiljno brecno, rekavši da je to njihov karneval i da ništa tu nije čudno. Divne su, sjajne, odlične. Odakle dolaze? Iz Crne Gore. Zaista su lijepe djevojke, jako smo zadovoljni. Prelijepe su, kaže ovaj mladić. Lijepe, prelijepe su. Poručujem svima da dođu na karneval u Ivreji, jer je prelijepo. Jeste li odavde? Da. Prisustujete li oduvijek? Da, od malih nogu i nije istina da je opasno. Plaćenici. Mi smo iz šah grupe. Jeste li se borili naranđama? Jesmo. Jeste li bili dobri? Da. Najbolji? Da. Ua, đavoli. Da bi neko učestvovao u atraktivnoj borbi naranđama, na trgovima i ulicama Ivreje mora platiti nemalu sumu. Oni koji su na kolima plaćaju za dan 200, odnosno 600 eura za 3 dana učešća, dok se gađanje sa trga plaća 80 eura po danu. Na kolima su zaštićeni oklopima i kacigama, a oni niže nisu zaštićeni, pa smo mogli vidjeti povrijeđene nakon bitke. Tih dana se u kafićima Ivreje ne služi u staklenim čašama, već samo u plastici, a nepoštovanje te mjere se strogo kažnjava. Odmah nakon bitke brišu se ulice i trgovi Ivreje, no gradom se čuje često neprijatan miris od pomiješanih ugaženih naranđi i konjskog izmeta. Na prijemu kod gradonačelnika Ivreje dodjeljuju se nakon 3 dana borbe nagrade najboljima, a ove godine najbolja je bila ekipa Pikova. Biti general od karnevala i čast da to neko i postane, plaća se velikom svotom novca. U Ivreji razgovaramo sa Elvijom Gamboneom koji je predsjednik karnevala. On će nam reći o tradiciji karnevala, o simbolici, u okviru toga o samom gradu Ivreji. Izvolite. Ok, la leggenda del carnevale di Ivrea narra. Priča počinje u srednjem vijeku, gdje je Mlinareva kćerka otpočela ustanak koji je doveo do uništenja zamka. To je priča o gradu u kojoj se legenda i istorija prepliću. Ima tu dosta istine, ali i puno legende. Ona, Munjaja, pobunila se protiv tadašnjeg plaćanja poreza, no mi ga danas u Italiji plaćamo u jednom drugom vidu, a vjerovatno i vi u Crnoj Gori. Il pagamento di una tassa, come comunque lo paghiamo ancora oggigiorno noi con bolli e via dicendo in tutte le nostre nazioni, non solo in Italia, ma penso anche voi in Montenegro. Ona je sišla tokom noći u zamak i otkinula glavu tiraninu i tom prilikom je zamak uništen. To je početak priče u kojoj je taj dvor srušen i nikada ponovo obnovljen. Iz te priče rođena borba naranđama, a prvobitno su se ljudi boranijom gađali, odnosno gađali vojsku tirana, tlačitelja. Uslijedio je potom period u kojem je vođena bitka kamenicama, a nakon toga geografija je imala uticaja. Pošto je Piemont na Azurnoj obali, zajedno sa Nicom i Savojom, mi smo vozili naranđe i tako je nastala borba tim voćem, odnosno naranđama. Imamo dokumenta iz prvih godina 19. vijeka koji svjedoče o tome.
a poslije Drugog svjetskog rata nastale su grupe koje predstavljaju narod, a ovi koji su iza mene sa kočijama, oni simbolišu